ngasi video anoba amaga mu yeng menarase sise akoigi manifestation tawagi video ne ko haidi manifestation gi anoba technique hai tare ko haidi na hange akoina tawbaduga kitang khenarap hai tare ko adu sigi manifestation sina kari maming kauge hai matam sida 369 ko 369 manifestation technique hai na hai ko ado hana law of attraction practice tawba kangbu gumba leibira magadi si je taram be ko 369 manifestation se ko ado ahamba oiraga so adum yeng minarase ko haidi ngas ado ngasai gi 369 gi matang se da yamna haidi wari li leraga di video se nam sangane ba aduna kemta keno tawdabida haide khara khatang samlapna hairaga haidi manifestation se da oina focus torase ko haidi kamaina tawgadabno haibudo manifestation se adu tawdoriba manifestation se sa karino hai kan se da ko haidi any wish som na kan gi haida som gi haida apamba ama heta haida ra ko wish haidi akoi gi money gi oiro natraga thabak gi oiro exam gi oiro relationship oiro natraga hoje hoje aina pami ba poto hai tare ko aina hoje hoje aina mi gi keno se haidi wakhan natraga magi wishes se khenei na ko aduna haidi somna hoje hoje pami bo wish hoide pregnancy gi ne haira se ko haidi health ki ne bo haira se ko adu sida ma'am in hai se ma'am khena ba ma'am lai bani na haidi somna pami ba wish to adu do oina haidi particular oina haidi adu do oina focus toraga to bi ba ko adu numbers maming se kai no hai matam sida ai sida hai petang i ke ko haidi ai chin adum hairagi haidi pi chawe kuppe na haidi keno tawbirakta na boko haidi ai dum seng na dum haire ko aina ngangi su tabiyo ko 369 ko manifestation technique ko ado aina iri se orange machu gi pen ne iye ko orange machu se wish fulfillment gi oina di hadi manifest to matam da orange color gi pen sizna hai bane do aina ko ado kashu bodi kai di orange litre na kala se blue to bi be ai red to bi be ai green to bi be ai adu bu black na di to bi ga no ko aina mamang to hanjan haire muk amu bodi sizna ga no ko hadi manifestation to matam da ado number 369 se kari no hai bagi amuk nei na ga di hadi dum samlap nai hai petang hairam mage ko hadi 369 se kai no hare 3 ko 3 se yamna powerful loiba number ni ko akaina haidi manifestation to bo matam da season aba matam da ko 3 se powerful loiba number ne aduga amana sum akoina like tin kat pa makta do oro ahum gumba ga soik ta halaga haidi ahum se phaye na thajaba ma leram bagi da makta akoina thaina dagi hona ahana mana ta ambagi matungina number ahum ta hanba pa pot mata katlaga so ahum kat pa khotpa dumaina adum bagi keno masu leire na ko aduga number 6 ko number 6 na haidi nangi internal power hai tare ko nangi manungi power se haidi tholak na ba hai tare ko haidi internal power se ngasai khoina phumjalaga khotlamaga leram ba khopa myam do adu do puthorak na bagi damakta hai tare ko 9 se amuk samaina hai ko haidi pass ki yamna khanjalaga leiba khotpa myam leina ko pass ki nungai taba myam do haidi chatkiba da ma se mating pange bas 9 se ko haidi si se na number sin ha petang ai na kaba khang bangai ge haidi na share tawre ko adu si gi se haidi 369 ke no se ko manifestation technique se asing body scientist amana puthom bane adu haidi adu ai na haidi se wadi lir ga yam kuirani haidi only nga sai ge khoi tawgada ba pot dang oina in haira age ba adu kamaina tawgada ge hai kan se ko aham ba se da ai ira age ko se da ayuk ta igada ba se line ahum ko 3 ko aham bagi se aduga nunthin talaktana ani ahum mari manga taruk ko nungdang dana igada basena mapan ko 3 4 5 6 7 8 9 ko sida aina igada se ko haidi sida aham bagi sina morning da leire na ko akom bagi sina afternoon da duga last ki sina nungdang do to bigada ba ayuk nundin nungdang sida igadam ni ko ato ibagi kyam kuine igadam no ko kadam no hang pe ai ko haidi aina mamang do sulum hai ko manifesto matam da at least 21 days ti complete o hen bio sum aina iba se ko ayuk ki ama nundin talaki ama aduga nungdang gi ama igada ba lines to di ko haidi somna hoje hoje ningi ba poto adudo oina focus tawraga ibio ba samharab do haidi job kine na hire se ko I am happy ko ai ge ji no job to ko I am happy
with my new job ko. Job example ni ko ina peer sa si dum chaman na sida ayuk ta hum ma nin din ta taruk ama irani nungdang da mapan ama irani ko aduga paisa phangada ba lay na khalla se ba ko sida I receive somna phangada ba amount hire sina ko sam have palak ama hire sina ko ani 1 lakh ko I have received this much ko I have rupees 1 lakh rupees ko ado si rupees ay na hapawder ko I receive rupees 1 lakh ko sida sana may BBI aduga health kida haraga su ko I am physically fit haina sumaini ira su yai ko si mai ron di ira su yai ka su gai de ko aina english ta pe bodi ire ko sida ai gi job anoba si yam nungai ai pisa su phange natraga ai na ba phare ko le han dumaini ira su yai haidi aina sai haidi pregnant gi matang du su lei na ko haidi I'm pregnant haina ira su yai ko duga ngasai gi aina wishes to haidi ai gi exam gi da oire na khale ko ai gi exam se asu mark score tawraga ai mai pa e haibna chingba adumaina ibi ko haidi adu amma na khwaidagi si loi to khra haidi paisa attract tong na ba har sine ko haidi si loi to paisa attract tong gi ba si sidegi ibadi rakam na saina paisa attract to boi I am money magnet haina ida suya ba saina sida ko haidi sumaina haidi I am money magnet hain ida ga haidi sidegi ko ahum ma ida ni ekta I am money magnet I am money magnet I am money magnet ko aduga nunhin da taruk la ma ira ni nungdang da akoigi mapalag ama ibirani ko si se complete ko haidi 21 days kumba su han bio ko adugi matung inna hai tare ko adugi matung da adum haidi aina keno to birasu ka to birasu ko adu change se soidana lakani haidi which se aina hojik aham bagi 21 days se da aina keno magi hai tare ko paisa gi matang da ni gre na khala se ba adugi loi gre na ko adugi matung da amuk su continue to bio ba haidi paisa gi na traga su haidi imung manung shanti oina leina ba na bagi oiro amagi oiro ko adumaina loina mathang loina tawbibe yai ko minisi 369 manifestation techniques ado hayengi videos amu yeng minarase ko thank you